Sebab rasa dulu punya generasi tak seteruk sekarang. Macam tu lah. Jadi pada pendapat abang, apa yang lagi kita boleh buat untuk jadikan kawasan sekolah ni lebih selamat? Wah, berat soalan ni. Tapi saya tak sure, tapi maybe boleh apply balik dari segi program, dari segi syllabus ke apa semua benda tu yang dulu punya cara. Bagi balik exam code yang mana dah kena masuk tu kan. So mereka banyak sangat masa terluang. Mereka rasa tak ada pressure kat atas kan. So sampai mereka boleh buat benda yang bukan-bukan. Tralalero, tralala. So maksudnya mereka banyak free lah kan. So rasanya better bawa main balik kot exam-exam yang macam kita pernah ada sebelum ni. Sebab rasa dulu punya generasi tak seteruk sekarang. Macam tu lah. Saya pun bakal guru juga kat IPG. Jadi pendapat saya bukan sekadar ketatkan penguasaan undang-undang je, tapi kita kena ada tindak balas lah. Contoh macam daripada KPM sendiri atau KP pengarah, dia boleh suruh guru-guru ni takkan lagi penguasaan dalam kelas ke atau buat rekod ke. Hukuman yang keras sepatutnya lah dikenakan terhadap pembuli tu. Tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira apa-apalah pegangan politik ke apa semua. Salah atau tak salah? I think every school should actually check on their students. Maybe I think teachers should be more alert about their students, like not just go to school and just teach the students about whatever their class is. The parents should spend more time with their kids. Not mean like go to holiday, I mean really to get to know the kid. If your kid is playing game, you need to know the context of the game, what the pro of the con of the game. Parents need to know it also. So at least they know their kid playing a good game rather than just toxic and following the, I would say like trend, like brain rot things.